Incwadi yamaKorinte ekuqala sahluko 2 verse 1 kuya ku2 nakuJohane 17 verse 1 kuya ku3. Korinte bekuqala sahluko 2 verse 1 na2, Johane 17 verse 1 kuya ku3. Nami bazalwane ekufikeni kwami indzaba yaNkulunkulu leyimfihlakalo angizange ngiyimemetele ngebungcweti nangenhlakanipho ngobe ngatimisela ukuthi angiyikwati lutho lolunye emkhatsini wenu ngaphandle kwaJesu Kristu naye ngimati abethelwe esiphambanweni. Ngicela lapha sinake lamagama ekutimisela uthi bazalwane ekufikeni kwami ngendzaba yaNkulunkulu indzaba yemfihlakalo akalethanga inhlakanipho yakhe, akalethanga kwati kwakhe lokujulile, kepha uthi kulendzaba yaNkulunkulu lebe kukukhulu kuye bekungasiko lakulethako, kepha bekaletha inhlitiyo lebe yinekutimisela. Uthi ngatimisela verse 2 kuthi angiyukwati lutho lolunye. Leli gama lelikhulu lengilinakile lengifisa kube inhlitiyo yethu ekholweni ngilendzaba yekutimisela bazalwane. Indzaba yekutimisela sihloko sami ke sidasconnecta kanjalo kutimisela kwati uNkulunkulu. Determine to know God. Timisele ekumatini uNkulunkulu. La kuJohane sahluko 17 sesivele sithandazelwe. Johane 17 kusuka kuverse 1 kuya ku3. Jesu wathi kube aqede kukhuluma lamavi wabheka etulu wathi babe isikhathi sesifikile khadimulisa indvodzana yakho kuze indvodzana ite kukhadimulisa ngobe uyiphe emandla ngetulu kwabo bonke bantfu kuze ite bapha kuphila lokuphakadze bonke labo loyiphe bona. Kuphila lokuphakadze nguloku kutsi bakwati wena uNkulunkulu longuye yedva weqiniso bamati na Jesu Kristu lomtfumile. Jesu makete emhlabeni liBhayibheli lithi lokholwa nguye unekuphila. Lokuphila lesikutholako ngulokuphila lokuphakadze. Kuphila lokuphakadze akusho ukuthi mawufa ngoba lithi lokholwako sewunako. Kusho ukuthi lokuphila lokuphakadze ngilempilo yaNkulunkulu loyiphila ula emhlabeni. Lempilo lohamba sewunemcabango ngawo kuthi uyophila impilo lekanjani. Ngike ngisole ngingathi ke kubafundzi beBhayibheli ngiyasola ukuthi lokunye lokutawubangela labanye kumbe baye esihogweni noma ngabe bekungathiwa kude lobu lobo Asha labathi ngala laba esihogweni ngala laba ezulwini. Umuntu utawuhamba nje makathi noma ngabe bekaya ezulwini makathi uthi inhla athi hayi angibaboni aba bengihlehla nabo emhlabeni bese akasathi ngeneli ngoba utawubathe cala athi hayi bapi bobani bengenta nje nabo ngoba lempilo loyiphila nyalo la ikuhlanganisa nalabantu loyoyiphila nabo phambili. So mangaba usababonde phambili uyawuva ngathi udukile ngisho uyezulwini. Uve ngathi udukile. Ubeve bangale esihogweni ube bathe uyaqalada hayi man naba bangani bami ngala. Nawe ubone ukuthi hayi ngeke phela ngiphile enzaweni lengayadi angijoyine bangani bami. Bese ungeneka kanjalo ke esihogweni ucabanga ukuthi batakuthuthuda. But noko siyathi ukuthi lokholwa kweindodzana unekuphila lokuphakadze akasayi ekwahlulelweni
akasayi ekulahlweni. Fanele ngiphelelwe imali ngibanjelwe ongangipha 20 emalangeni noma 30 noma 50 noma 100 noma 200 kwasho Pastor Mthobisi ukuthi imoto ungayigeza nanga 400. Why not? Sewushaye nje inango le record ukuthi ugeza imoto nga 400. Geza imoto nga 400. Kokho Maziya uyacabanga ko. $20 emalangeni bazalwane 2030 bese kunemule ngidamipha le mali ngiyabonga Nkosi dlame bese iqhamukile imali bese thithi nengthi imali. Thank you, I feel honored. So le mali ngidayipha umuntu lo ngiphendula imibuto lengi3 ngibani lo ifunako. Ngiyacela kubona emakhola la ngafuni imali uvela ugijime ude phambili ugijime ude phambili ngoba ngeke ngiwubuthe uhleti lapho lo mbuto. Please come bophakamiselene manje. Ngicela ngaphakama isandla kuphakama umuntu bezawani ngingangibambelela ngiyashumela phela la kumele. Welcome Ngwenye. Anyway uthi sukumele angika. Okay Mabuya, umbuzo wokuqala. Mangabe ufuna kuphasa igeography kumele ufunze incwadi letikhuluma ngani. Thulani classini. Kumele ufunze incwadi letikhuluma ngegeography. Thank you, excellent. Number 2. Mangabe ufuna kuphasa imaths ke kumele ufunze incwadi letikhuluma ngani. Kumele ufunze incwadi letikhuluma ngemaths noma ngetibalo. Number 3. Sewududana nekuthola imali salo uyiphatha. Umbuzo wokugcina. Umbuzo wokugcina ngci. Mangabe ufuna kuphasa impumelelo ufunza incwadi yani. Success. Ufunza incwadi lekhuluma ngempumelelo. Ngiphi nje wena ekukholweni lo yadiko ukuthi incwadi lekhuluma ngempumelelo. Kude lenye lengiyato ngaphandle kweBhayibheli. Asimshayele intana ethi. Yeah. Le ncwadi emthetho ingasuki goodbye hamba udle 20 emalangeni. Le ncwadi emthetho ingasuki emlonyeni wakho uzindle ngayo imini nebusuku ucaphele kwenta konke lokubhaliwe khona uyakwenda njani. Ukhone kukwenta konke lokhu lokubhalwe kuwo khona ke uyakwenda njani uyawuphumelela kube njani kube kuhle kuwe. Mangabe umntwana esikolwa afunza igeography ku geography mangikhumbula kahle niyafunza nangemave ukuthi kune continent kune mave ase Europe, Asia, kune mave ase Africa. Ufunze bese uyafunza kune Nigeria, kune Colombia, kune Zimbabwe, kune Swatini, kuna kuphi kuphi. Ake sengibuteke kuthi nanga umntwana esikolo makafunza yena ngalamave usuka afunza kuzato yakhona yini kulamave. Ufunzelani? Excellent. Ufunzela kwati. Akafunzela ukuthi angifunze sikuphi Australia khona into eAustralia. But ufunzela ukuthi art.
Uma ngabe ke lo mntwana esikolo sekubhalwe exam bese thishela sewuyabuta ke ukuthi ikuphi iAustralia noma livela seSwatini likuphi, asuke yena aphendule athi kumbe soke waye eAustralia, asuke aphendule yena athi I was there, angabhali ukuthi likuphi. Utawuphasa? Ngeke aphase. Why? Ngoba thishela kabuthi experience. Ufuna umtshele ukuthi lokhu la kubutako likuphi lelive. LiBhayibheli ke alisiyo incwadi yetheory. Kepha incwadi yekuthi la lithi umuntu ufika khona mawulifunza uthi ngifuna kufika la. Mangabe iBhayibheli likhuluma ngempumelelo awulifunzi ufunzele kutophasa eklasini kuthi makuthiwa nguliphi ilivesi lelithi ngokuba uNkulunkulu wathanza live waziwanikela indodana yakhe letelo yodwa kube ngilona lokholwa ngiyababele kuphela kuphakathi ngikuphi ngivesi bani loyo ngibani John 3 verse 16 ezulwini ke akusho ukuthi sewuyalathi leli verse kepha ezulwini kubukwa ukuthi wendani ngaleli verse wendani ngaleli verse ezulwini akubukwa ukuthi cha Joshua 1 verse 8 somsho ngeheadache soyamati umusho ungamboni ezulwini kuthiwa uyazindla yini ngale ncwadi imini nebusuku. Uma ke futhi bengengeda ngithi uma ungangikhombisa incwadi noma incwadi lothi ifunzako ngingakutshela ukuthi utawephethe lapha empilweni. If I can know what you spend time reading or watching, I will tell you ukuthi utawephethe la kuphi. Ngoba le ncwadi loyifunzako letino lotubukelako takha sephetho sakho. Mangabe uhlala ubukela emamovie ebantu labagangako ngingakutshela ukuthi utawugcina usiganga. Simple. Le ncwadi yemthetho uzindle ngayo imini nebusuku. Lokho lotozindla ngako imini nebusuku utogcina uphumelela kuko. Mawubukela njalo ngisho, mawubukela laba bekuganga utaba sigange lesikwati mbamba kuganga. Why? Because wakha ingqondo yakho ukuthi ube nelikhono lalento. uNkulunkulu akasiniki iBhayibheli ukuthi ufuna sitophasa eklasini. Kepha uNkulunkulu ufuna sithi masilifunza livi lakhe sitibeke emgwaqweni wani bazalwane wempumelelo. Umgwaqo wempumelelo. Kuthi misela kwethu kumathi uNkulunkulu. Kunemthanazo encwadini yeMahubo 69 verse number 6. Tihlabelelo 69 verse number 6. Shangathi labo labethembele kuwe bangeke behlelwa ngemahloni bajabhiswe ngenxa yami. Hawu simakadze uNkulunkulu wemabandla. Shangathi labo labafuna wena bangeke bahlazeka badvumale ngenxa yami uNkulunkulu wema-Israyeli. Amen. Shangathi labo labethembele kuwe bangeke behlelwa ngemahloni bajabhiswe ngenxa yabani? Ngenxa yami. Lolo hlabelelako kungumthandazo wakhe ukuthi bantu mababuka yena bangajabi ngaNkulunkulu. Bantu labafuna uNkulunkulu bangajabi ngenxa yakhe. Lokho kusho ukuthi labantu labakubukako mawuya emthandazweni bakubuke uya enkonzweni ngemasono noma ngilesibili noma ngilesithathu noma ngilesingaki.
labantu lababuka wena bangagcini bathi ayi uNkulunkulu kusho ukuthi akanakani ngoba babona wena uhlale ukhala ngaNkulunkulu. Lo nkulunkulu lothi ungumsiti wakho mangabe uhlale ukhala bufakazi bakho ngaye abusibo lobuhle angeke bamfune lo nkulunkulu ngeke bamfune. Kufanana nelisondo mangabe lisondo lakho ikwaLuseni Alliance noma kuseZion noma kusePostoli noma kuseRoma mangabe njalo mase uye esondweni uthi ayize ngiyaya ke lesondweni engabe lamhlabathi awufunani ucabanga sengibani lo tokulandzela kude lo tokulandzela ngoba uyabona ukuthi lento iyagongonya lena lo yakuyo manje uthi amfunelani ke uNkulunkulu. Uthi ke lona ekuhlabeleleni kwakhe kwangathi bantu labafuna uNkulunkulu bebangethe bajabha ngikubona mine ngendlela mine lengenta ngayo ngaNkulunkulu wami ngendlela lengenta ngayo mangibhekana netimo kwangathi bebangethe bajabha mababona mina sengithe vithi sengithi uNkulunkulu sengibalisa ngaNkulunkulu kodwa wena uNkulunkulu awunginaki kaze solo ngithandaza iminyaka ngeminyaka awungiphendula ungendela ilutho nako ngelisondo soshona khona esondweni asambeni batawuthi siyofunani ngoba lo uNkulunkulu senehlulene nini naye senehlulene. Ake sambeke ngitsinse nathi into leti mbili leti letakha liground lethu lekumati kangcono uNkulunkulu. Into leti ngi-2 kwecala emathuba ekumati uNkulunkulu ngemathuba etimo letingenathemba ukuthi tingahle tibe kahle. Desperate moments, hopeless moments, death-defying moments. La kungathi sekutawuhamba umphefumulo khona. Lokho kulithuba lekuthi ungamati uNkulunkulu wakho. Nyalo uma ngingaqala ingoma ngithi ngiyamazi umhlengi wami akalali akozeli. Imnanzi angithi singayihlabelela imnanzi. But lihambe lifike lelithuba lekuthi umati umhlengi wakho hayi ngengoma. Ake sesilibuke ke lelithuba la Genesis sahluko 16 verse 6 kuya ku verse number 8 sitabese sizobela ku verse 13 na verse 14. Abrahama wathi kuSarayi, lalela la, Hagari isisebenzi sakho uphethwe nguwe, mphathe njengekubona kwakho. Sarayi wase umphatha ngelulaka lo Hagari, wathi mate Hagari wabaleka. Ingilosi yasemakade yakhansa Hagari ngasesicojeni semati ehlane, endleleni leya eShuri. Yathi, Hagari sisebenzisa Sarayi, uphumaphi, uyaphi? Waphendula wathi, ngibalekela Sarayi umphathi wami. 13. Ngawa-ke wase wetha lo simakade wakhuluma naye wathi, uNkulunkulu lo ngibonako. Ngobe wathi, kambe ngabe ngibone uNkulunkulu ngabuye ngaphilela ukuthi ngikhulume ngaloko. Ngiyabona. Haga usehlane. She was in the wilderness. Usehlane Hagar. Kwende njani Hagar? Ucoshwe ngumphathi wakhe emsebenzini. Umcoshile boss. Ucoshwe ngisara. But umcosheleni, umcoshe nesendo labahlanganisa nendoda yakhe ukuthi hayi akube nguye lo tawuthola umntwana. Nyalo masambuka umbuka uthi hey ngazi ukuthi so unemoya lokabi towards me. So uyamcosha ke. Gani kulokucoshwa kwakhe emsebenzini. Unikwa lithuba lekumati uNkulunkulu. Niyangiva bazalwane? Kulokucoshwa kwakhe emsebenzini. Akusho ukuthi ngidawuthandazela ukuthi nicoshwe emsebenzini.
but ngesikhathi acoshwa emsebentini uyathi bekangeke afike kunale lihlane la uNkulunkulu amnengi khona kuba kacoshwanga emsebentini. Tikhona letinye tintfo leti kahle empilweni kepha kulesinye isikhathi tiyasibambelela ukuthi uNkulunkulu singamati. Singagcina nje sathi lo uNkulunkulu Hagari kuzamati uNkulunkulu akayanga enkonzweni la bekufundisa uShumayela kufundisa umfundisi Arkhona athi he's Jehovah Shammah, he's Jehovah Jireh, he's Jehovah Nisi, he's Jehovah Tsikenu, he's Jehovah this and this. Naye wasese uthi mafika lapha ehlane unguJehova lo shaya maphiko etinzabeni tasesiyoni uNkulunkulu longedeli longalali akazange asho njalo betehla tinyembeti acoshiwe emsebentini asangene ukuthi sengiyapi ngoba ngide ngikhulela umntwana Abrahama futhi kunegotiate Sara ngathola lesisu sengiyapi ngana inkinga nayo lenginayo nyalo beka sehlane akuna ngoma akuna mfundisi akuna sondvo kulelo hlane lelo acoshiwe liBhayibheli selithi ngako ke wase wetha lo simakathe lo wakhuluma kuye wathi onguNkulunkulu lo ngibonako ngesikhathi ahleti kumnanzi le kaSara ahleti kumnanzi emsebentini athi makakhala bathi ukhaliswa yini sishem ngesikhathi ahleti kamnanzi kunalabo amncestela kwedudane kwangathi uNkulunkulu bekathulile naye angasho lutho kepha kwathi ngelanga lahlekelwa ngumsebenzi wathi uNkulunkulu Hagari sewusesithubeni kenyalo ngesikhathi kungenamuntu kungena longayithola ngesikhathi kungenamuntu utawukhala ungeviwa ngumuntu usethubeni lekuthi utawubona mine kuphela nyalo kunemahlane la sibeka kuwo uNkulunkulu la kude ngisho sinye sihlobo lesi-understanda lelihlane lakho ngeke sibe nawo ngisho emagama lesingawasho lomunye ucabange kube ngathi hayi uyakudududa kanzi kube ngathi uchubela linyeve ekhathi hayi ukuthi kukabi bazalwane but nje mawutshela lomunye kumbe lahlekelwe ngomsebenzi kumbe ufelwe uthi awu sonke sendlula lapho kumbe abantwana bakhe abaphumelele esikolweni awu sonke sedlula lapho ngicela kusho noma wedlula lapho yakho indlela neyama tifanana sisindvo nebuhlungu baloko lokwendeke kimi angeke kufanane nalokwendeka kuwe nawe wabuva buhlungu nami ngivumele nami ngive ebuhlungu bakami ungangembozi ngalo baba kakho kumbe lesebaphola nekuphola nyalo ngimi lo sesitikini kulesinye isikhathi awudzingi nekukhuluma kumuntu umtshele ukuthi nami ngendlula lapho nabo Shedrack bedlule emlilweni udzinga nje kubeka sandla kuye eve ukuthi ukhona noma unga-understand ukuthi uvani kwendekani but eve nje ukuthi there is somebody longithinzako Hagari ke akahlangananga naNkulunkulu esondweni kepha wahlangana naye acoshwe emsebentini wahlangana naye asehlane wabuya nesifundo ehlane nize ngetha lesikolo saHagari ukuthi ye Wilderness College of Theology ngamunye wethu uyadzinga iWilderness College of Theology la utawufunza lo uNkulunkulu longabhalwe emaphepheni kepha lo utawutatela wena lo uNkulunkulu longeke achazwe lecture room kepha lo utawuchazwa wilderness room
ngesikhathi kungenamuntu embi kwakho. Lo uNkulunkulu lo tati chaza ngesikhathi wena ungadi ukuthi ngenta kanjani makunje. Futhi ngesikhathi ungakhona ukuthandaza, ungakhona ukuthi mawuthandaza utawubeka uthini, ngoba wathi sikumele uthini, bese uNkulunkulu ukuvelela ngendlela lo utawukwati ukuthi akusiwo nemthandazo wami loguculwe simo, kepha uNkulunkulu longivelele kuleli hlani. Sewuyametha ke uthi lo uNkulunkulu mina ngimnika libito, uNkulunkulu lo ngibonako, uNkulunkulu lo ngibonako. uNkulunkulu lo njani bazalwane, lo ngibonako. Ngimembe kwakho ngikholelwa liqiniso lekuthi uNkulunkulu kunebuhlungu labo uvumelako empilweni yethu, kunethi ikhathi letingasimnanzi, kunemahlane lavuma ukuthi sibe kuwo, emahlane lede bangani, emahlane lede tihlobo, emahlane lede imali. Kulawo mahlane ufuna sifunze sifundo sekuthi ungubani, kube nguwe lo tawuba nebufakazi lobungaye emuva, la utamusho khona uNkulunkulu nge-experience yakho, umusho wena ukuthi uNkulunkulu lo ngubani. Kwesibili lokhu kwekugcina ekumatini uNkulunkulu ngesabene kubhala livesi, ngoba leli vesi lilula simati uNkulunkulu ngekumethemba, knowing God through trusting him. Livesi lakhona niyalathi bosi, ma ungalathi buta makhelwane. Taka 3 verse 5. Themba simakathe ngenhlitiyo yakho, ngayo yonke inhlitiyo yakho. Themba simakathe. Kepha ke lengakutshela kona lokuthi ngikhulume ngilokuthi kulula kucabanga ukuthi uyamethemba uNkulunkulu than kumethemba uNkulunkulu. Kulula ukuthi uthi sethemba yena uNkulunkulu, ngethembe yena. Hey, anginamali kulenyanga, ngethemba umdali. Kepha mangabe sewubhekana nalesimo lesifuna le mali, uyathi ngathi ngenda njani manje Nkosi yami? Ngishona phi nje? Kulula ukuthi ngiyamethemba, but akusilula kumethemba. Ake sengilethe nanga umfanekiso ngana indvodza lekuthiwa beyihamba, kune story nje. Sesike saxoxa kanenge ngiyakhumbula nami ngacoca ngaso. By the way, mangabe uthi ubona into le kanje, niyayibona indvodza lele ngakho. Mangabe uthi mawubona lesithombe lesi, uve ukuthi cimeta ngoba uva kwesaba, kube ngathi nguwe. Kusho ukuthi la kuwe there is a spirit of fear. Kunemoya wekwesaba lo la kuwe. Umoya wekwesaba. LiBhayibheli lithi luthando, love drives out fear. Luthando luyaxosha kwesaba. Angibuye ke kulendzaba le. Le ndvodza lena kuthiwa beyihamba, but lesithombe lesi kumbe sinalo munye umlayeto ne-experience yakhe lo, but siletha lesithombe lekisifundako. Le ndvodza lena beyihamba endleleni, mayithi yahamba letulu kulelitshe, mayithi yahamba ayikagazi, ayiboni la ihamba khona, yashelela, yajikijeleka lapha la seyilenga khona. Ngemsa wenkosi yathola nje ligala lekubambelela kuthi ingajikijeleki le phasi la betawufahla kakhona. Le ndvodza ke yabuka etulu emazulwini, yasithi ukhona indokhona lapha ezulwini. Kwavela livike, livi lathi yebo ngikhona. Yabuta le ndvodza yathi ungubani?
live lathi nginguNkulunkulu. Wathi inkulunkulu ngivile ukuthi uyasitana ngicela ungiside. Kwende njani? Yathi indvodza ngiyawa makuphunyuka nje lapha ngiphelile. Wathi uNkulunkulu ungethemba mbamba yini? Yathi indvodza ngikwethemba ngenhlitiyo yami yonke kuthi utangisida. Wathi ke uNkulunkulu yekela leligala lolibambile nyalo. Yekela leligala lolibambile nyalo. Yesuka. Yesuka. Uyathi kuthiwa yathini le ndoda? Yabuka ezulwini futhi yathi ukhona yini lo munye lo ngangisida? Ngicela lo munye. Ngishito ngathi kukhuluma ukuthi ngiyamethemba kulula but akusilula kumethemba ngoba uNkulunkulu kuyisa 55 verse 8 uthi imicabango yami ayifanani neyena. Mawubuka lendvodza mayicabanga lendvodza umcabango wayo uthini? Uthi mangiyekela ngiyafa. But uNkulunkulu uthini? Uthi mawuyekela utawuphila. Mawuyekela utawuphila. So kwaba ngumzukuzuku ke angiyathi ukuthi iyagcine laphi neligala layo. Ngoba ingcondo yakhe ithi kuphila kwami kusegaleni. Ngani ingcondo yaNkulunkulu ithi kuphila kwakho kusesandleni sami. Mawungayekela leligala lokucabanga ukuthi likubambile utawuwela esandleni sami. Utawuwela esandleni sami. So kunetinto ke letinye lesithembako letibangela ukuthi singasiva sandla saNkulunkulu. Singeva uNkulunkulu ukuthi ukhona uyabamba uyenda indlela nangesikhathi wena bewucabanga ukuthi nyalo ngiyaphahlatheka likusasa lami liphelile. Ngingabekisa futhi ingcondo yaNkulunkulu umcabango waNkulunkulu ubona ukuthi uhlukile kunewethu. But lokudasi sita ukuthi smart ukuthi imicabango yethu siyibeke eceleni sithi Nkosi nginikete umcabango wakho kunasi simo nakulesikhathi lengikuso nyalo. Elijah mawufunza amakhosi ekuqala sahloko 17 kunetinto letingithule etendeka lapho. Kwekuqala makuvela somiso uthi uNkulunkulu akahambe Elijah aye kuphi eZarephath nguphi lapha eShosheni. Uthi uNkulunkulu ngiyale emahwabayi ravens to feed you. Yayibona inkinga le. Kube nje uNkulunkulu angatshela wena athi ulambile uthi umshibo ngithumele inja itakulethela inyama. Hawu Nkosi. Uyabona umcabango uthi Mosi inja iyayidla inyama. Manje kutakwende kanjani uvele ubone hawu Nkosi ngafane ngihambe ngiye kaZibanibani lengathi ukuthi unebutchery. Kunesi ngingahlala ngilethelwe yinja inyama. Because imicabango yethu ayifanani neyakhe. Imicabango yakhe iphakeme kakhulu. Kwesibili uNkulunkulu futhi ukhuluma kuye umprofeti. Uthi sale usuka nyalo. Uye kuphi ngitshele umfelokati hayi umfati uthi ngitshele umfelokati widow kuthi utakupha kudla ngeke ulambe ngitshele bani umfelokati utawukupha kudla kunesomiso kepha umfelokati utakupha kudla hamba khona. Lo and behold kwasho bantu makahamba dibana naye umfelokati amtshela le story. Umfelokati wathi hawu ngeke yenkosi ungibona nje ngidothotetela kwekugcina sitawudla kwekugcina
bese siyaphela story ngempilo yethu. Ngiyacabanga ukuthi ngoba bengi-Elijah bengidazi uNkulunkulu ngivele ngabona nje la ungithumela khona kumfelo kade ngidawudlani. Imicabango yethu ayifanani neyakhe. Imicabango yakhe iphakeme kakhulu. So uyabona khona Timo letinye lowesabako lobambelela egaleni wesabe ngoba umcabango wakho uthi kude loke waphila la, kude lokungagucuka la, kude lokungendeka la. Ubambelele kuloko lokucabanga ukuthi kukunika kuphila wena. Gani ngaleso sikhathi you are missing what God can do. You are missing out. Ulahlekelwa nguloku uNkulunkulu lafuna kukwendela kona. Lokhu uNkulunkulu afuna kukwendela kona. Asikahle le story semfundisi lengake ngasixoxa. Ngoba lo mfundisi wami Nkosi yami eyiseyatshonela inceke yenkosi. Uxoxela ukuthi uhlaselwa nomunye umngane wakhe uhlaselwa sigebengu. Yena ke ngathi uyaphila. Uthi uhlaselwa sigebengu. Bamemuka imoto some years back bamemuka imoto. Uthi walwa lo mfundisi bangayithathi le moto yakhe. Wakhona kuyibamba bangamemuki. Uthi mina tathi mathi ngihlasela sigebengu tingikhomba ngesibhamu ngasheshe ngehle emotweni ngabashiya naye. Uthi nyalo buka sengihamba ngale nje. Yena solo hamba ngale yakhe lenzala lala nayo. Angisho bazalwane ukuthi siboyekela tigebengu. Kepha bekabekisa nje ukuthi there are times when you let go, you let God. Ngesikhathi letinye izinto ungabambelela unkonkoshele ngekwati kwakho. Kusuke kuniketa uNkulunkulu lithuba ukuthi yini yena la ngayenda. Kuleso simo sakho. Siyesicabanga ukuthi ngabambelela ngabambisisa. Ngakhona ukuthi izinto ngitigucule tendeke ngendlela engifuna ngayo kungesikhathi izinto takwendeka. Kani ngalakholweni. Izinto tendeka ngesikhathi ufika njengaJesu esiphambanweni uthi I surrender all. Angisarendi esitheni kepha ngisarenda kumnikati wekuphila. Ngisarenda impilo kuNkulunkulu noma ngingade ukuthi utakwendani kulesimo kepha ngiyamethemba seka uqalile singasukuma sitothandaza. Angimathi ke moya longcwele ngicela sivale emehlo. Angimathi moya longcwele uthini kuwe. Yini lena lathi kuwe let go. Yekela leligala lobambelele kulo. Ngoba sandla sami asikhoni kukugenza solang ubambelele ngekuhlakanipha kwakho kuleligala lolubambile. Angilati lakho ligala ukuthi liyini. Kulokunye ubambelele empilweni ucabange ukuthi utatilungisela. Kulokunye ubambelele empilweni ucabange ukuthi isimo lokuso ekhaya utatilungisela ngemandla akho. uNkulunkulu makuhlangana naHagari uthi Hagari ngifuna ubuyele emuva. Yebo timpendulo awunato kepha mina uNkulunkulu ngiyakulungisela indlela. Yebo simo utawukhanza singakagucuki kepha Hagari ungesabi ngoba nginguNkulunkulu lobonako. Wena ungenda ngazuthi ubona kakhulu kunaNkulunkulu. Hey, uNkulunkulu ubona kangcono kunawe. uNkulunkulu wathi kangcono kunawe. Ngiko kuletinye timo uthi akusiko kwakho kulwa. Uthi yekelela kuye.
He knows how to fight battles. Kadza atilwa timbi. Uyathi ukuthi kumele athumele ini. Kulokunye bekathumela imiyane. Iyolwa impi. Kulokunye bekathumela sangcotho. Sangcotho silwe. Kulokunye bekathi akuphakanyiswe tandla. He has been fighting and winning battles. He knows how you will win your battle. Uyathi ukuthi wena utawuwina kanjani. Themba kuye. Ungenciki kulokucondzako. Siye sive ngathi sitawukwenda kahle ngoba siyabona siyaphatha siyeva. Kanti uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni. When no eye can see, no ear can hear. Ngulapho enda umsebenzi lophelele khona. Ngaleli vilakho babe ngineliciniso ngoba uthite ndotsana yami lalela emavi ami. Wathi emavi akho ngosima wakhuluma ngenceku Solomon. Wamnika emavi enhlakanipho ukuthi la mavi lawakhulumako akuphila futhi la mavi angimuthi. Ngaleli vilakho Nkosi ngiyabonga ukuthi sewulethe kuphila. Ngaleli vilakho Nkosi ngiyabonga ukuthi ulethe umuthi. Oh hallelujah, thank you Jesus. Ulethe umuthi. Loyo lothethe Nkosi leli vilakho njengemuthi selimniketa kuphila. Limniketa kuphila ngoba livi lakho likuphila. Likuphila endleleni. Likuphila endlebeni levako. Lesuthise umuntu wangekhathi linikete amandla. Akube njalo Nkosi kunayo inhlitiyo. Noma angete ade ukuthi kwendekeni. Kepha abe neliciniso ukuthi something wonderful has happened. Ngiseva ngivule inhlitiyo yami ngiyivulele uNkulunkulu. Thank you Jesus. Ngicela kufike egcineni ngemthandazo kuloyo longazange into esinqumo sekuthi nikela. Loyo lothi Nkosi Jesu mawusinzisa labanye ungangendluli nami. Nami ngifuna insinziso, nami ngifuna impilo yami kuyiyekelela kuNkulunkulu. Ngethembe yena ukuthi uyathi ukuthi yini lekumele ayilungise kimi. Angifuni ukuthi ibambela leligala ngezame ngemandla nangenhlakanipho yami. Ngoba sengiwezamile lamanye amagala angephukela kwangalungi lutho. Kwaba ngathi ngithubeka ngishona phasi ngesikhathi ngithi ngiyadilungisela. Kepha Nkosi uyayathi indlela lengiyithathako. Ngicela kunikela impilo kuwe kube nguwe lo ngilungiselako. Ukhona indosho njalo. Uphakamise isandla sange sekudla uphindze usibuyisele phasi. Sithe uthandaza nawe lamuhla. Awuzange wayinikela impilo yakho. Thank you. Sikhona sandla lapha lengisibonako. Kunema counselors la sibonako leso sandla. Ukhona lo munye lothi nami mfundisi. Thank you. God bless you. God bless you. Counselors ninginakele leto tandla. Ninginakele naba abantwana bami bothishela ba Sunday school. God bless you my little ones. God bless you kakhulu. Babe longcwele kunanati yatandla nangiyalo mnyahleti phasi lapha. Ngicela ninginakele leto tandla. Nginikela Nkosi njengaloku bathi nikela kuwe. Ngekwathi ukuthi you are the only hope kulesikhathi lesi. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu locondzana ngco ngamunye wabo. Ngekwenhlakanipho yakho yasezulwini. Uthe wena babe lota kuwe ngeke umlahlele ngaphandle. Ngiyabonga ukuthi bayemukeleka embusweni wasezulwini. Oh thank you Jesus. Akubachatwe Nkosi ligama lakho. Nathi Nkosi sifuna ukujoyina lizulu. La khona kuthiwa ngekuphendvuka kwesoni sinye kunenhlokomo ezulwini. Ngicela nathi sende umsindo bazalwane sihalalise sibonge uNkulunkulu ngale tandla letiphendukile namhla. Oh thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus.